Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Inoro mĩaraho. Atongoria a thĩ gũtũma ndũmĩrĩri cia wendi mwega thutha wa igoti gũkindĩra ũhotani wa William Ruto. That date is Tuesday, 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. Kamĩtĩ ya bũrũri ya kũbanga ituĩka ĩrĩ gatũrũ-inĩ ka mĩbango ya kũneana wathani mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũku. Kalonzo Musyoka nĩ ũmwe wa arĩa maumĩrĩte kwĩtahĩtanĩra gĩturwa gĩa spika wa mbunge ya bũrũri. Onjoria thoko-inĩ ya Isiolo gũkenera ũgima ũrĩa a Kenya maronanirie hĩndĩ ya gĩthurano. Ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ. Maya nĩ mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho, gakwamũkĩra na gakũnyita ũgeni gakũrĩa twĩhokere mathaa maku. Niĩ njĩtagwo Jambi wa Njaũ. Tukĩambĩrĩria mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ thirikari nĩ yanĩrĩirie atĩ wa kerĩ mweri 13 kiumia gĩũkĩte ĩgakorwo ĩrĩ thigũkũ ya kwĩhĩtithio gwa President mũthure William Ruto. Kamĩtĩ ya meharĩrĩria ma kwĩhĩtithio ĩtongoretio nĩ mwandĩki mũnene wa thirikari Joseph Kinyua yugĩte igongona rĩu rĩgekĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Kasarani. Kwĩhĩta kwa Ruto gũgekĩrwo ũira nĩ jaji mũnene Martha Koome. Ladies and gentlemen of the press, fellow Kenyans, in keeping with President Kenyatta's firm commitment to facilitate a smooth transition to the incoming administration, as announced yesterday, I'm pleased to notify the nation that I have this morning chaired a meeting of the assumption of the office of the President Committee. The meeting was preceded by the decision of our nation's apex court that upheld the declaration of His Excellency William Ruto as President-elect. We convened this morning to progress on the preparations for the transition from the fourth administration to the fifth administration that have been ongoing from the 12th of August. The peaceful and orderly transition in administrations is hallmark of our democracy and an essential testament of a nation's status as a beacon of stability, democracy, and the rule of law. The mandate bestowed upon the committee is sacred, and the burden of that responsibility is heavy. We are cognizant that we are called upon to exercise this solemn mandate with fidelity to our laws and with the aspirations of our North Star, that is the Kenyan people. Today's meeting featured the representatives of the President-elect, including Mr. Davis Shishio, Honorable Justin Muturi, Honorable Gladys Bose Cholei, and Ms. Veronica Maina. Would like to inform the nation that the swearing-in ceremony at inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday, 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. The date of the swearing-in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. The formal Gazette notices will be issued later in the week. The process of the swearing-in event and the inauguration ceremony are elaborately set out under both the Constitution and the statute law. The President-elect shall take the oath of office as administered by the Chief Registrar of the Judiciary before Her Ladyship, the Chief Justice. As per the law, this must take place any time between the hours 10 a.m. and 2 p.m. Thereafter,
the president-elect will also be sworn in. The deputy president-elect will be sworn in. With the presidential election cycle now behind us, the swearing in and the inauguration ceremony is an opportunity for the nation to not only witness and usher in our nation's fifth administration, but also to celebrate the strength and vibrancy of our constitutional and democratic processes, which differentiates Kenya from so many other nations in Africa and beyond. For that reason, the eyes of Africa and indeed the rest of the world will be on Kenya on that day. In that regard, all Kenyans are invited to be part of this historic event. To all Kenyans, as the leadership of our government transitions into the fifth administration, we are called upon to join hands and continue with the sacred work of building our nation, Kenya, a nation worthy of the sacrifices of our forefathers during the struggle for independence, and building the very best nation that we can bequeath to our future generations. I thank you, and may God bless our beloved nation, Kenya. Thank you, ladies and gentlemen. Rere abunge athure merigireirwo kugia na giikaro kia mbere kia bunge 13 wa kana kiumia giki abunge aria mathurirwo rungu rwa ciama iria ithondekete mwaho wa Kenya Kwanza maugete thutha wa igoti tugeru kwanira itua riario ni kiambiriria kiao gia gutungata na kuhingia ciraniro ciao kuri muingi makiria hoka ni mendekithia ma mawatho ma kuguna a Kenya mararagia mari mucii kwa President Muthure William Ruto mwena wa Karen Jenga wa Wambui ena ripoti ino. Ni atongoria kuma ng'ongo itiganite cia bururi moganite hamwe mucii kwa President Muthure William Ruto mbere hindi na thutha wa igoti itogeru rianiriire maumirire ma cira wa githurano kuria maraugire ni kiambiriria gia gutungata muingi hatari kuria marigu. Wa Kenya pongezi sana ni undu wa kugia na gutwihoka na gutwitikia na gwitikira gutunengere kura ni mwatwihokera kura cianyu na ithu mutwihokere wira turethaga wira na tondu Kenya ni matuhe wira riu ni tugukunja sati tuingire wira-ini turute thangari ya wagi wa mawira turute ria ya wagi wa mbeca niguo andu a Kenya magie na riri magie kanyamo muhuko na ithuĩ turenda wira nikio turenda immediately after inauguration twambiririe wira wa gutwara bururi na mbere kuma matura-ini kuria constituencies na guka nginya nationally tondu bururi witu wa Kenya ni urabatara utongoria wa gutwara mbere. Kukoretwo kwina thina mwingi muno kwi wananchi na wira uria thirikari ino ya inherit ni wira wina urenda kwambirirwa immediately gutai gutatha mwananchi ni arenda mutuogwe mwananchi ni arenda kunyivirwa mbei ya maguta na mwananchi ni arenda kunyivirwa nginya cost of living nigetha bote gukorwa akithie na mbere na wira wake. Wakana tariki 8 kiumia giki niguo magatabania giikaro kia mbere kia bunge ya 13 makiuga maraingira bunge makuite kiriko kiao na a Kenya makiria hoka ni wendekithia no hitukia wa mawatho makugacirithia miturire ya muingi na nitukenete ni undu wa hotani ucio ti wa kie wiki ni wa Kenya Kwanza tuwe team na turi aingi na timu iyo ni atongoretie wega koguo ni gwenda kuoya mweke uyu njuge na njire andu aitu na aria angi othe marathikiriria ruthiomi ru ati tukoretwo no hotani uyu ni undu wa unyitaniri mwega. Mutu wina goro andu agataga marajia mutu no nginya wikuruke fertilizer ina goro andu agataga marajia no nginya kindu gitagwo fertilizer igie raithi nigetha mahote kurima na njira njega na nigetha mundu wothe ahote kuona kanyamo ga kuria. Ngira bunge 13 ndita mubunge wa Gatundu South ndathie kwaliriria andu a Gatundu maundu maiganona wa mbere ni ati matire na mawira andu aria nini matire na mawira na gutikuru na kwina opportunities cia guthondeka iganda kuu no ithondeketwo. Moreti ya Kenya macokerere uturo toria kwari mbere ya mihango ya campaign na mahimberie thayo. Ni ndora tweto parliament muthenya wa Wednesday mweri 8 nigetha tuthie na ithuĩ tunywe muma na wira ito wa mbere tucagure speaker nigetha twambirie kurutira andu a Kenya wira to ni meterere muno makiria. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Jenga Wambui.
Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula ni gatagati-ini ka andu mugwanja aria maheanite maritwa mao makwenda gwikarira giturwa kia spika wa bunge ya bururi. Kuringana na mwerekera uria urutitwo ni karani wa bunge aria othe marenda giturwa gia spika kana munini wake mena nginyagia muthenya wa rucio thaa 6:30 cia miaraho gutuma mahoya mao. Waweru wa Nyambura eno horo makiria. Thutha wa president uria urehera Uhuru Kenyatta gucabithia ngatheti-ini ya thirikari notithi ya gwetia giikaro kia mbere kia bunge ya 13 kiria kigakorwo kiri gia kwihitithia ambunge na maseneta undu umwe na guthura spika ambunge ciiri na nini yao. Munyitiriri wa wabici ya karani wa bunge Sera Kioko niarekereirie mutaratara wa kwamukira mahoya maria marenda iturwa ici uria ukahingwo muthenya wa gatatu thaa 6:30 cia miaraho. Gukinyiria riu aria marenda giturwa gia spika wa bunge ya bururi ni Ndagitari Noah Awinja, Jared Oluoch Oundo, Isaac Aloch Polo, mubunge wa Dadaab Farah Maalim, seneta wa Bungoma Moses Wetangula, mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na mubunge wa Gicugu Robert Gishimo wa Githĩnji. Kuringana na watho, bunge njeru ibataraga spika mweru, noguo ni kuga ati giikaro-ini kia mbere kia bunge njeru kia muthenya wa aramithi thaa 3 cia rucini nirio itina ria Justin Muturi rigakinya muthia. Muturi augite ati ndari na wendi wa gutetera giturwa giki thutha wa kugiikarira kwa ihinda ria miaka 10 na andu aria marakienda mena nginyagia muthenya wa gatatu kuihuria fomu na gutuma marua ma kwenda wira uyu. Muthenya o ucio kuma thaa 8 cia miaraho nginyagia thaa 2:30 cia utuku nirio mundu uhetukite kigeranio gia ikiro cia watho cia giturwa giki akamukira certificate ya kwamurwo gukihuranira thutha wa kuneana irua ria kuma kuri commission ya ithurano na mihaka kuonania ati niahitukite ikiro cia kuhuranira giturwa kia ubunge, aneane CV na certificate cia uira wa gikiro kia githomo. Muthenya wa aramithi thutha wa kuoya mihitwa yao urugamiriri-ini wa karani wa bunge nirio ambunge magathura spika na munini wake. Mutaratara no uyu bunge-ini ya Senate na amwe aria marikitie gutuma mahoya mao ni uria urari governor wa Kilifi Emerson Kingi na uria wari spika wa bunge ya bururi Kenneth Marende. Ngwataniro ya Kenya Kwanza iria ina maseneta maria maingi bunge-ini ya Senate iranyita mbaru Emerson Kingi, Azimio ikihanda thutha wa Kenneth Marende. Bunge-ini ya bururi Kenya Kwanza iria thutha wa githurano igwateire ambunge aria ingi kurumirira thama ya amwe aria mari ngwataniro-ini ya Azimio na aria merugamitie kiumbe iranyita mbaru Moses Wetangula, Azimio ikirigirirwo kurugama na Kalonzo Musyoka. Spika wa bunge ya bururi thengia kurugamirira cikaro cia bunge akoragwo ari muikariri giti wa commission hinya ya motungata ma bunge makiria uramati-ini wa kigina kia nyumba ciiri cia iciriro. Iguru ria uguo mutaratara-ini wonene kuringana na watho mutongoria wa thirikari ari president na baigire akoragwo ari munini wake na wa gatatu ni spika wa bunge ya bururi. Ngiribotera Inoro TV Jitagwo Waweru wa Nyambura. Kaunti cia Siaya, Garissa na Kajiado aikari merite President Muthure William Ruto aririkane ciraniro iria aheire a Kenya agika kambeini na acihingie ciothe makimuria amurike kuhuthiria a Kenya murigo wa indo cia mahuthiro. Jambo la kwanza ningependa Ruto ashughulikie kama rais ni maneno ya matibabu. Kwa hospitali zetu zote ukiangalia kuanzia dispensaries hadi za referral hatuna madawa. Alafu ya pili ni maneno ya ukulima. Kwa sahi tunapanda na manyiwa imepanda, bei iko juu sana. Alafu na mbolea na mbegu. Kwanza arudishe bei ya unga chini na bei ya fuel chini. Alafu aangalie maslahi ya vijana. Hii sekta ya bodaboda waone vile wanawasaidia angalau warudishe pia bei ya pikipiki chini. Ya pili ni sekta ya elimu. Hii mtindo wa kisasa ambao umeletwa unaitwa CBC. Wazazi wengi wanalia kwa sababu mahitaji yao yako juu kabisa, hatuwezi kuigharimu. Tafadhali serikali atuangalilie, aturudishie hiyo bei ya kila kitu chini, asiwa mafuta. Na pia tunatarajia pia hata mambo ya mafuta watatuangalilia.
pia tulikuwa tunasema ya kwamba kama rais angeweza tu kuangalia mambo ya agriculture, Wakenya wasibe. Tuna matumaini kubwa kutoka kwake. Hii uchumi kwa sasa imesoroteka. Sasa sisi tunaweka utegemeo kwake na tunataka ainue hii uchumi kwa hali ya juu, alete mabei ya mafuta, chakula, taksi yote chini. Na sisi tunamwambia hongera kwa ile bottom up ambaye ilikuwa akisema ya kwamba atahakikisha wale ambao maisha yao ni duni yatakuwa maisha bora zaidi kuliko wale wengine. Tunataka kuyashuhudia kuanzia saa hii. Tuone ya kwamba vijana wamepata maendeleo, tuone kina mama wameanza kupata maendeleo, tuone uchumi umekua na bado vijana pia wamepata makazi. Akiwa ameingia ukula akishaapishwa, tumekubali atuhudumie kama wa vijana. Asiangalie kama wale walikuwa upinzani. Wote wachukua wake pamoja. Sisi kama vijana atuangalie, na kama kina mahasla venye waliosema atuangalie. Asituache nyuma. Tunaomba serikali yake ikakuwe kama serikali ya Kibaki. Kila mtu awe na haki Kenya hii. Kitu ya kwanza kama Wakenya tunataka tutengenezewe resources. Kwa sababu kila Mkenya ako na bidii. Sasa kitu yenye iko ni serikali itutengenezee mahali ambapo sisi tutafanya kazi. Yale yote alisema kwa manifesto yake atekeleze. Aswa saa hii gharama ya maisha iko juu. Tunaomba azingatie hiyo kabla ya mambo zingine yote. So bei ya unga at least ishuke chini. Vile alikuwa anasema bei ya mafuta watajaribu kuangalia at least ishuke chini. Na nafikiri hapo unajua unga ukishuka, mafuta ikishuka, unga pia unashuka. Maisha at least unaona pesa itaanza kusimama tu kwa mfuko. Mimi ningependa kumwambia rais wetu aangalie vijana. Si vijana tumeachwa nyuma, wengi hawana ajira, unaona wengi wametorokea kwa mapikipiki kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Atongoria a ndini ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ nĩ magathĩrĩirie President Mũthure William Ruto kũrũmĩrĩra itua rĩa igoti rĩrĩa rĩkindĩrĩte ũhotani wake. Hamwe nĩ macokeirie ngatho President ũrĩa ũrehera wabici-inĩ Uhuru Kenyatta nĩ ũndũ wa kĩranĩro gĩake gĩa gũkinyanĩria mĩhang'o ya ituĩka rĩa wathani na njĩra ya thayũ. Makĩria mao nĩ macokeirie a Kenya ngatho nĩ ũrĩa mekuĩte mũrurumo-inĩ wothe wa ithurano makiuga nĩ ũndũ ũronania gũkũra kwa wĩyathi wa ũteti bũrũri-inĩ. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, we congratulate you on your confirmation as the President-elect. As the President, you'll be the saber of national unity. We urge you to be a leader of all Kenyans, regardless of their political, ethnic, or religious leanings, by demonstrating in word and deed justice and equality. We are praying for you that God will enable you to inspire confidence, dignity, and grace for all Kenyans. We also have a message to President Uhuru Kenyatta. Your Excellency, we congratulate and appreciate you as you conclude your term as the President. You have led the nation over the last 10 years, during which Kenyans experienced peace and great leaps in development. My dear brothers and sisters, and all people of goodwill, wherever you are, we are heartily thank you for the democratic maturity we have manifested this year by actively and peacefully participating in the 2022 elections. Your commitment to peace and national cohesion is commendable. And I repeat, your commitment and peace and national cohesion is commendable. Having elected those who will be our leaders for the next 5 years, let us now focus on energies on holding them to account so that they deliver justice and faithful implementation of the Constitution and the laws of Kenya, as well as policies and strategies and plans. And now is a message to all elected leaders.
Dear brothers and sisters, we congratulate you on your election to the position that you now hold, whether as member of County Assembly, member of National Assembly, woman representative, member of National Assembly, senator or governor. You have desired a noble thing by seeking to be a leader in our nation. We now urge you to take seriously the responsibility Kenyans have bestowed on you. Do not destroy our nation through corruption and selfish gains. Rather, in humility and sense of service, focus on wholesome development of the nation. Atongoria a ndini kaunti-inĩ ya Kakamega nĩ moretie atongoria othe a ũteti kũiga ngũrani cia othi na gũtekũmakania arĩa marahotire kana kũhotwo manyitanĩre ũtungata-inĩ wa mũingĩ. Ndũmĩrĩri-inĩ ya hamwe nĩ macokeirie mũingĩ wa kaunti ĩno ngatho nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria kĩhoto kĩao gĩa gĩgatiba gĩa gũthura atongoria na njĩra ya thayũ na kũmoria mamanyitĩrĩre gũkinyanĩria ũtungata wao. Thutha wa gũkinyanĩrio gwa gĩthurano kĩa gavana kĩrĩa kĩratigarĩrĩire kaunti-inĩ ya Kakamega, atongoria a ndini ngũrani kaunti-inĩ ĩno nĩ magĩte na gĩikaro gĩa kwarĩrĩria mũrurumo ũyũ ũrakinya mũthia wa ũteti. Gũkĩrĩ ũguo nĩ moete mweke ũyũ kũririkania andũ bata wa kwamba kũiga ũteti thĩ na gwĩkĩrĩra maũndũ ma ũthii wa na mbere. The will of the people has been heard and the majority have had their way. We urge all residents to maintain peace and forge together in building a greater Kakamega County. Kũrĩa atongoria arĩa marathurirwo nĩ maririkanĩtio kwaga kũiguithia arĩa marahotirwo ũru na ningĩ kũrĩa arĩa marahotirwo makĩrwo onao marĩ na itemi rĩa kũnyita harĩ gũteithĩrĩria ũtungata-inĩ wa mũingĩ wa Kakamega. We urge the winners to exercise humility in victory and embrace the mandate given to them by the electorate. To the losers, we respect your decision to vie and wish you strength and healing as you forge forward. We urge you to support the incoming county government administration in delivering its mandate. Gavana Barasa ameingia kwa kiti ya Kakamega County. Sasa wewe ndio kiongozi wetu sisi wote ambao walikuwa wa mirengo mbalimbali. Kama wewe ulikuwa mrengo wa UDA ama ulikuwa mrengo wa Smio, saa hiyo sasa sisi wote tujenge Kakamega County. Nĩ magathĩrĩirie na njĩra nene rĩera rĩa thayũ rĩrĩa rĩrĩ kaunti-inĩ ĩno hamwe na bũrũri wothe makiuga nĩ ũndũ wa bata tũgĩkinyũkia ikinya-inĩ rĩu rĩngĩ wathani-inĩ wa mĩaka 5 yũkĩte. Ngĩribotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi. Na twambe twĩkĩrie oro hanini ndũgathiĩ kũraihu nĩ tũgũcokereria. Manze ukipata chance kutesa life ni short, maisha uisa man. We mi utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. We akangu sangwi. Kalo unanjifanya tunjui ni uswali Kalo. Kalo andi simpende isula ama maumbile ama walepa. Nibile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Hihi no wende kwĩgira handũ hega ha gwaka nyũmba yaku ya gũikara kũndũ kũhoreru na gũkũrĩte. Kambuni ya West Hill Shelters Limited nĩ makũreheire Hillside Gardens Muthara o haha weteithie ndagĩka 15 kuma Thika Super Highway. Kwĩna maĩ, thitima, mathukuru na ngari cia ũkui wa mũingĩ. Wĩgwatĩre buroti na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 499 handũ ha 550 wagũra cash. Tũcerere Ruiru Town Gĩtuamba Plaza 3rd floor office number L20 kana Thika Town T Plaza 4th floor. Nĩ tũtwaraga andũ o mũthenya kuona buroti hatarĩ marĩhi. Ũhoro makĩria hũra thimũ 0727 200 100. West Hill Shelters Limited. Invest today for your better tomorrow. Moja mbili tatu
Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of her jelly na the best of her cream. Sawa. Gundua jelly and cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly and cream leaves no grease. Jaribu the best of her na the best of her creams. Mutorere kugashira koherera Petars Driving School and Computer College. Udhomithania wito wa driving ni wa gikiro kia iguru. Nilipata mafunzo pale Petars Driving School, walinifunza professional driving. Hivi sasa mimi ni driver ambaye anafurahia mazao ya kazi ambayo anaifanya. Mimi ni daktari hapa Mayan Lifestyle Hospital. Mafunzo yangu ya udereva nilijisajili Petars Driving School. Weyandikithie umuthi kuhetũkĩra thimũ yaku *483*4# tũcerere Nairobi Capital House hau Ambassador, Petars Plaza Kiambu Town na kũngĩ kũingĩ. Hũra thimũ 0721 328383. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito, we wafata muno. Na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edito ni mohegereire wira-ini wao na makwendagiria kiria kiagireire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini tegukure na mathaa 72 tukoragwo Ruiru Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital. Alpha Mabati, the roofing industry, bell ringers. Na orege ni twacokereria tugithie na mbere ni ati Liz Truss niwe prime minister mweru wa bururi wa Ngeretha. Gĩturwa kĩrĩa yũkĩtie thutha wa kwĩyeheria kwa ũrĩa ũrarĩ prime minister Boris Johnson kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra ciumanĩte na ũtongoria wake na kwaga kũnyitwo mbaru nĩ ambunge. Truss wa ũkũrũ wa mĩaka 47 ahotanĩte na kura 81,326 akĩiga thĩ ũrĩa ũrarĩ minister wa kĩgĩna Rishi Sunak ũrĩa ũragwatĩire kura 63,399. Julius Karaithi wa Munene ni aratariria. Thutha wa Prime Minister wa Ngeretha Boris Johnson kwanĩrĩra itanya rĩa gũtiga wĩra mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra iria ciatungirio thirikari yake makĩria mũhũthĩinĩ wa kũrũa na gũthingatithia mawatho ma mũrimũ wa COVID-19. Ngeretha yagwire ithurano-inĩ cia gwetha ũrĩa wagĩrĩire gĩturwa gĩkĩ na rĩu Liz Truss nĩwe ũgũtuĩka Prime Minister mwerũ wa Ngeretha thutha wa kwĩgwatĩra kura iria nyingĩ. I campaigned as a Conservative and I will govern as a Conservative. And my friends, we need to show that we will deliver over the next 2 years. Let me say that I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function, and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific. Truss ũrĩa nĩ wa kĩama kĩa Conservative athurĩtwo na kura 81,326 na arũmĩrĩirwo nĩ ũrĩa warĩ minister wa kĩgĩna Rishi Sunak na kura 60,399. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. Umuthi Truss ohete thabarĩ nginyagia bũrũri-inĩ wa Scotland gũtũngana na Queen Elizabeth wa kerĩ kũrĩa aranyitwo ũgeni na kwamũkĩra mũtaratara wa kũmba thirikari. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa mamũng'etheire nĩ hamwe na gũkĩria ũtonga wa Ngeretha oro hamwe na kũgũithia thogora wa indo cia mahũthĩro na makĩria thogora wa hinya wa kũhũthĩka. Ngĩribotera Inooro TV. Jitagwo Julius Karaithi wa Munene.
Onjoria na arimi kuma kaunti cia Kakamega na Bungoma maratanya thogora wa fataraitha na mutu ni kugwithio na ihenya ta uria kwahoteka wona President Muthure William Ruto ambiriria wira. Onjoria a irio thoko-ini marauga makoretwo makigira irio kuma nja wa bururi kuna guku bururi-ini itiragurika ni undu wa fataraitha kugia goro. Kenya hapa hakuna vyakula. Tunaomba serikali ambayo imeingia Samuel Ruto itusaidie. Kwa sababu alipokuwa akitembea akifanya campaign alisema anaenda kuangazia sana watu wa chini. Na watu wa chini ni sisi wa mama mboga. Atusaidie mafuta ya petrol. Atusaidie irudi chini. Ndiposa tukaweze kusafiri tukitafuta vyakula na hiyo vyakula ikuwe bei ya chini kwa sababu vyakula zimepanda sana. Cha pili akaweze kuangalia mambo na agriculture. Mambo na mbolea ikaweze kurudishwa chini. Watu wengi hawakupanda mahindi na ndio saa hizi tuko na njaa. Hakuna mwaka yenye tumenunua 200 gorogoro ya ugali. Lakini kwa sababu watu hawakupanda inabidi ipande. So tunaomba ya kwamba rais akaweze kuangazia mambo ya agriculture, mbolea ishukishwe, watu wakalime, watu tupande chakula. Ndiposa hata kama isipotosha tunakimbia Uganda kidogo na tunaongezea watu wa Kenya wanakuwa na chakula ya kutosha. The solution is to reduce the cost of farm inputs. The cost of farm inputs, for instance, the cost of fertilizer, the cost of even farming, seedlings and the rest. If the cost can be reduced, then we can get enough food. Place like Bungoma, place like other places like Kakamega, which are the food basket of Kenya. If the cost of farm inputs can be reduced, then definitely we shall have enough food in Kenya. Tungeomba aweze teremsha unga ugali rudi kama kawaida. Vyakula mafuta ya mboga. Mafuta ya mboga iko juu sana. Ule mama amezoea kununua mafuta ya mboga ya 30 bob. Sasa hiyo mafuta ya mboga imefika 110. Tungeomba hiyo mafuta irudi chini. Kitu ya pili, mafuta ya gari. Mafuta ya gari imepanda juu sana. Mafuta ya gari ukiweka gari mafuta shilingi 500 ni kama umeweka shilingi 100. Serikali hii vile ambavyo navyoona kuna kitu ambacho kinaitwa economic recovery. Tunapoangalia uchumi wa Kenya umezorota na hata hii wakati ambapo tumekuwa tangu vile ambavyo tulikuwa na COVID-19. Uchumi umeweza kurudi chini sana. Kwa hivyo serikali hii kitu cha kwanza ni kuweza kunasua nchi hii katika hali ambayo ni ya uchumi. Na kisha nasua nchi hii katika hali ya uchumi, tutaona ya kwamba bei ya mbolea ile ambayo wamekuwa akisema itarudi chini, tutaona ya kwamba bei ya vyakula itarudi chini. Kwa hivyo uchumi ni lazima ipewe kipeo cha juu sana. Pole kwa huo ushindi. Jambo la kwanza ambalo ningependa kwamba rais mteule aweze kutufanyia sisi kama watu wa magharibi hapa, aweze kufufua vile viwanda ambavyo vilikuwa vimekufa, kama vile tunaona Pan Paper, tunaona kuna Mumias, kuna Zoya. Ashughulikie hayo mambo, tuone kwamba hivi viwanda vinaamka ili pia viweze kuweka nafasi za kazi kwa wakazi wa mafuta, kwa sababu sisi mafuta tunalalamika sana. Kitambo wakati mafuta ilikuanga 90, ilikuanga 80, ilikuanga kitu ya maana, lakini sasa tunanunua mafuta 170. Hiyo kitu ya kwanza aishughulikie. Kitu ya pili aishughulikie mambo ya factory zetu zenye zilianguka. Huku Bungoma factory mingi zimeanguka sana. Hata akishughulikia hizo mambo ya factory tutafurahi sana. Gicunjĩ kĩa aikari kaunti-inĩ ya Kilifi kirenda President Muthure William Ruto ukinyanĩra ciĩranĩro iria eranĩire hĩndĩ ya kambeini ciake harĩ kũgacĩrithia wonjoria matũũra-inĩ arĩkia kũhĩtithio. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa aikari aya marenda makinyanĩrio nĩ hamwe na kũhe mathikuo ta wĩikaro na kũriũkia iganda. Macewandia wa Mũrĩithi nĩ ũharĩirie riboti ĩno. Nĩ gĩcunjĩ kĩa aikari kaunti-inĩ ya Kilifi makĩenda President Muthure William Ruto gũkariũkia iganda iria itarutaga wĩra na kwethera mathikuo ta wĩikaro arĩkia kwĩbĩtithio kiumia twerekeire ĩrĩ ta njĩra ya kũhingia ciĩranĩro iria erĩire aikari a matũũra maya hĩndĩ ya kambeini ciake. Kama Wakenya hofu kwa tunaomba rais wetu venye ahadi bottom up usimame bottom up. Mama mboga, vijana wa bodaboda, wadada hoi, usitusahau. As far as our economy is concerned, economy is not so good. Business have collapsed. So we believe
and we have no doubt that you will uplift this economy. Aikaria ya mugite niguo bururi kuthie na mbere na njira ya thayu no nginya atongoria macokanirire aria maracindire kithurano-ini ona aria marabotiro. Sasa wakati wa siasa umeisha, tushirikiane, tufanye kazi, manake Kenya inatuhitaji. Vijana, kina mama wanateseka, lazima tuinue maisha ya vijana ambao hawana kazi. Pia tutasahau kumwambia hapa Kilifi watu wengi ni maskota, hawana mashamba, na ile nini alituahidi ya kwamba akiingia atanunulia watu mashamba. Angalie sana Kilifi iweke mbele. Alisema sisi ni legendary bodaboda, na hiyo inatuonyesha kwamba yuko pamoja nasi in spirit, na tunataka hiyo spirit ambayo iko aifanyie action. Onjoria gicigo-ini giki mugite mari na mwiboko ati atongoria aria marathurirwo ni mekurora mathina maria mathinagia muingi ta wagi wa mawira na kwaga riera riega ria kurutira wira. Ngiribotera Inoro TV, Jetago Masi, Wadia wa Muriithi. Atumia onjoria thoko-ini ya Isiolo ni moretie President Muthure William Ruto akioya utongoria aririkane ngirimiti iria mekiraniire ya kwarahura wonjoria gatagati-ini ta atumia guku bururi-ini. Magikungwira uhotani thoko-ini ya Isiolo, atumia aya maugite mari na mwihoko ta thirikari ya Kenya Kwanza wakondandura wonjoria o ndumwe na miturire yao. Onjoria maugite itua riao ria gugacagura Ruto ni tondu ni amereire kunyitanira aria mari thi angikoya utongoria. President, tafadhali kumbuka wamama wa Isiolo. Sisi tulikuja ukachukua ahadi kwa niaba ya wamama wengine wote. Wamama Isiolo tuko wengi na tunakupenda, usinyang'anywe na mtu. Isiolo ni nyumbani. Mungu ambariki kwa uongozi wake, na asitusahau sisi wenye mboga, kina mama mboga, kina baba mboga, ambao ni watu hapo chini, ambao alitumia hiyo slogan kusema ya kwamba anataka ikiti, na hakika tulijitokeza. Kulingana na ile slogan yake ya bottom up, tunataka president wetu elect ambaye ni William Samoei Ruto akuje aanzishe hiyo bottom up, na sisi wananchi wa kawaida tuweze kusaidika. Muthikafu wa kanitha wa Anglican Diocese ya Nambale kaunti-ini ya Busia Robert Magina aroria akenya mathie na mbere na kuhimbiria thayo na wiguano thutha wa igoti togeru kwanira itua ria gukindira uhotani wa President Muthure William Ruto. Oho Magina oretie atongoria merutire gutungatira muingi na gukinyanira ciraniro ciao cia hindi ya campaign matakorana mithingi ya kiuteti. Sasa vile mahakama imepitisha ya kwamba His Excellency Deputy President sasa au apishwe, tunataka kutoa mwito kwa Wakenya wote kwamba tushikilie amani, tukubali yale ambayo yamepitisha, kila mtu shikilie Kenya Kwanza, wote waliochaguliwa hata wao rengo pamoja wengi wote tufaidike, na tusiwe na mtu yoyote ambaye analia kuacha nje. Mtu awe ndani na afurahie. Naomba na tunataka amani kwa kila mmoja. Schoolflix Datapass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Datapass, simply tap Datapass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Datapass, 100 MB to your favorite film on a few seconds. Adito ni George Mashuri wa Gado muno marulire muda itu
nyuki ula twitaga great na nyuki muda uyu augurire nayo muthaiga itu yumite wewe uri niuguna foreno urona haha niyo irekirwo rami ni thirikari niyo itagwo na nyuki rumuruti thondekete maramu tugekira mining fence ano no ureka 10 no ureka nigetha kire kindu mucii wa ni Ruiru Mabati Factory ni thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ arĩa matũraga nyũmba ya kumaria mabati maitũ nĩ matiragia mbura nene marĩ hiũ na koguo makahanda nyũmba cia biacara cia gũikarwo nĩguo gwĩtia ũrĩa tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tũcerere rwitũ nĩ ruo www.ruirumabati.co.ke kana tũcerere ũtungata wa kũrehe mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka 72 Ruiru Mabati Factory alisafi kwa bei poa. College undu wake hanite aige ao matoka kuria ciarindwa mahutiro kana magatura menaga mawira guku Meru Institute of Business Studies ya guku ruto no irathie na mbere hari cia next business na technical campus ni cito ciothe. Meru Institute of Business Studies, turning skills and talents into wealth through problem solving. Leo ni uragua na njira njuru. Kwimenya ni kindu. Mifango yaku ni mithukanu. Taka ku live stream the game. Experience our expanded 4G network coverage and send money for free on Airtel to Airtel. Make Chaguo smarter on voice, data and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili kwa 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. wa President Muthure William Ruto na muthithia wake Rigathi Gachagua thutha wa gukindirwo ni igoti tugeru guku bururi-ini aikari akaunti ya Kirinyaga ni maheanite matanya maria manatanya thirikari no gukorwo ikimekira marorete muno makiria thirikari ni hamwe na wa Kenya na njira kuithora wa indo iria mukenya ahuthagira o munya. Our president and your deputy president twina mwihoko na inywe ati ugu mwatwirire uhoro wigie kabua uhoro wigie urimi nginyagia wa kindu gitagwo majani ona ningi oho fertilizer no watwirire ugitwira ati ni mukugwithia mbei maugite ati indo ta maguta iria maratanya thirikari ya William Ruto
bei oro na mpona atene cino ire ihuthikaga makiria o muthenya ona kiarumire kwendia-ini kwa nguku aratwika no wathie house etikiri ona aria mekuthi agukinyanira o ake riu ri hoya ritu na ingie maundu mothe na makiria andu mothe atigire parira ire na jicio ni Uhuru Muigai Kenyatta ciarika mugete atene maratanya gukorwo kuma ngombo-ini cia CIA kuona ati thirikari ino ni yamerete kampeni nduria makanya manene makiria arute mahalo asi ngetha kugoba maroni tondu ithuĩ koragwo ciambi nĩ ũndũ wa mũcwari na nĩ ũndũ wa Fuliza nĩ atwĩrĩire nĩ agũtũruta na nĩ tũrenda atũrute atũgũithĩrie betũrũ atũgũithĩrie bataraica. Oho aikaria maugĩte atĩ thirikari nĩ yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrora na njĩra nene thogora wa bataraitha oro hamwe na irio cia mahiũ iria maugĩte atĩ nĩ ikoretwo ikĩgĩa goro makĩria thikũ ici. Nĩ arore Wanjikũ mũrĩmi mũnini tondũ andũ aya nĩo mahotaga kũruta wĩra gũkĩra tene na kũruta wĩra na kĩo amaririkane na upgrade thirikari ĩrĩ nini nĩgetha thirikari itwĩrie na mbere na irio cia ngũkũ tucokie ngũkũ tukorwo na ngũkũ take tondu tũĩ nĩ egwĩka guo. Oho aikaria maugĩte atĩ thirikari nĩ yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrora na njĩra nene thogora wa bataraitha oro hamwe na irio cia mahiũ iria marauga atĩ nĩ ikoretwo igĩte goro makĩria. Iria ndatigirwo na ng'ombe ĩmwe njokie ng'ombe 10 iroro wega nĩgie mbia. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa Thuku. Atongoria mabũrũri ngũrani nĩmatũmĩte cia gũtũgĩria itua rĩa igoti itũgĩru rĩa gũkindĩra ũhotani wa President Mũthure William Ruto. Amwe arĩa mahũthĩrĩte nenda cia ũkinyanĩria ya Twitter nĩguo gũtũma ndũmĩrĩri ciao nĩ ta President wa Uganda Yoweri Museveni ũrĩa augĩte nĩ eharĩirie kũrutithania wĩra na Ruto, kũrĩa oho barũthi wa bũrũri wa Denmark gũkũ bũrũri-inĩ na minista wa maũndũ ma bũrũri wa USA matũmĩte ndũmĩrĩri cia gũtũgĩria Ruto. Kate Muthoni ena ũhoro makĩria. Minista wa maũndũ ma bũrũri wa US Anthony J. Blinken akirekereria ndũmĩrĩri ya gũkũngũĩra ũhotani wa President Mũthure William Ruto nĩ atũgĩrĩtie Akenya nĩ ũndũ wa gũtabania mĩhang'o ya ithurano na thayũ. Oho nĩ atũgĩrĩtie ang'ethanĩri othe a Ruto kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa ũpresident nĩ ũndũ wa gũtĩa itua rĩa igoti itũgĩru. Nake President wa bũrũri wa Uganda Yoweri Museveni ahũthĩrĩte mũtambo wake wa Twitter kuga nĩ arahũrĩire Ruto thimũ nĩguo gũkũngũĩra itua rĩa igoti itũgĩru rĩa gũkindĩra ũhotani wake, kũrĩa ongereire atĩ nĩ eharĩrĩirie kũrutithania wĩra na Ruto itemi-inĩ rĩa gũkũria agenda cia ngwatanĩro ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Barũthi wa bũrũri wa Denmark gũkũ bũrũri-inĩ Ole Thonke agĩtũgĩria ũhotani wa Ruto augĩte bũrũri wa Denmark nĩ wĩharĩrĩirie gũthiĩ na mbere kũrutithania wĩra na thirikari ya William Ruto o hamwe na andũ a Kenya. Oho minista wa maũndũ ma nja wa Denmark Jip Kofod nĩ atũgĩrĩtie ũhotani wa Ruto, kũrĩa augĩte bũrũri ũcio nĩ wĩharĩrĩirie kũrutithania wĩra na Kenya nĩguo kũgacĩrithia wonjoria, ũigithia o hamwe na marĩa matũrigicĩirie. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya ngwatanĩro ya mabũrũri ma Afrika Musa Faki Mahamat nĩ arekereirie ndũmĩrĩri ya gũkũngũĩra ũhotani wa President Mũthure William Ruto, kũrĩa oho atũgĩrĩtie mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩ ũndũ wa gũtĩa itua rĩa igoti. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Kate Muthoni. Gikundi kia atongoria a kanitha kuma gĩtarũ kĩa Nyanza nĩ gĩtũgĩrĩtie ũhotani wa President Mũthure William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua. Atungatĩri aya arĩa marĩtie marĩ mũciĩ mũnene wa Kisumu morĩtie President Mũthure Ruto gũkanatwarithia na mbere tabarĩra iria iratigĩrĩirwo itarĩkĩte nĩ thirikari irerehera kwa ihinda rĩrĩ. Each and every project they started on a handshake, this project to go on and to achieve the goal, the vision of two leaders who agree to make a development in Nyanza and other parts of Kenya. We want to congratulate our son, Dr. Samuel Ruto, for his
presidency of this nation, the 5th one. Our heart and our prayer is God will give you wisdom and strength to manage 50 million Kenyans in the nation. Our prayer is that there should be unity, peace, and stability in Kenya. For us to achieve what we wanted, we must be stable. We must fight corruption. That has been the bone of contention. That has been the elephant in the house. Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti ni arutete mukana kuri aruti a wira mathibitari-ini na aria matongoragia njama ya kuiya ndawa thibitari-ini na gucoka gucienderia aria mari na nduka cia ndawa nja wa thibitari. Wavinya augite uyu ni undu utumite aikari a Machakos magathinikaga kuona ndawa kuona maciendagia na thogora wa iguru makiria, undu uria augite ni nginyagia uhuke kaimana. Shida nyingine kubwa tulikuwa nayo hapa ni madawa, na leo tumelete madawa yote ile inatakikana ya emergency. Zote ziko hapa. Kama kuna mtu atatoa dawa ya hospitali hapa auze nje, ajue kazi yake imefanya nini? Imeisha. Ajue kazi yake imeisha. And I want to tell you, niko na ma-CID wengi sana. Hata hawa patients wenu ni ma-CID. They have, wengi wako na namba yangu ya simu. I'm sending a very strong message to you. I will make sure through the right channels hiyo chemist yako imefungwa. Kabuni ya mashani ya Finleys niranĩire guthie ona mbere na kunyitirira aikari a kaunti cia Kericho na Bomet niguo mateithagia kuongerera na kugacirithia urimi wa mashani. Ni thutha wa gavana wa Kericho Eric Mutai kuria kabuni ici kunyitana na ciothe kihonia kia nigetha methe kihonia kia matata maria makoretwo na aikari megie mashani aria maragetha mashani ni migunda yao. Wabui wa Macharia na ripoti ino. Gavana wa Kericho Eric Mutai ni oritie kabuni cia andu kiumbe cia mashani cietikire magie na giikaro niguo methe kihonia kia mateta megie uhuthiri wa mashini ugethi-ini wa mashani. We just want now to work even on a more deeper way of working together. I know there's been issues. There have been issues, one or two, which I know when we sit down together as responsible citizens, we'll be able to handle that. Aikari a Kericho na Bomet makoretwo magitetia uhuthiri wa mashini ici iria marauga nicio cioete mawira mao kuona mashini imwe ni hotaga kuruta wira uria ngirutwo ni andu matanyiheire igana rimwe. Working on a plan to ensure that there is an harmonious relationship between the multinationals and also the people living in Kericho. And where you need our assistance to make sure things work better, will be more ready to work together. We as Finleys remain committed to providing the members of the community with continued opportunities and resources that will catalyze the growth and development of the community. Muthenya wa umuthi Gavana Mutai ni atanyitwo kugia na giikaro na kabuni imwe niguo mahote gwetha kihonia na matigirire ona mashini ikirutaga wira aikari no magunika. There's a lot of debate on the machines that we are using as part of your mechanization. And I want to assure you that we want to work together to see a way out so that we have a win-win situation. In that extent, you don't lose your profits, while also the community benefits from that farm. Miario eno erekereirio hinde igongona ria gutuga arutwo 28 a university na uteithio wa bithi ya muigana wa ciringi milioni 32. Girifo tera Inoro TV ritwa riakwa ni Wabui wa Macharia. Na hau niho tugutigihira mutamburuko itu wa mohoro wa muthenya wa umuthi ngatho cia mwanya ni undu wa kurera mohoro ma Inoro miaraho ni titagwo Jabi Wanja ugia na muthenya mwega. Collect
direct fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Cascade Institute of Hospitality ni njorua hari uthomithia wa kothi cia hospitality na tourism na ni kondo kwega gwa guthomera na kwina arutani qualified. Cukuru uyu ni uhetukitio ni ruhonge rwa kimabũrũri ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH ruria ruheanaga diploma na certificate courses itambulikanite thiini wa theta hospitality management, culinary arts, pastry and baking na tourism. Arutwo a Cascade Institute of Hospitality ni makoretwo makiandikwo mawira ni Celebrity Cruise Ships ta the Royal Caribbean na MSC. Dimo ne 0703 777 Hamjambo wa Kenya, naitwa Eston Ita. Ukitaka kupata wimbo huu ambao ni cha kutumaini sina, uwe kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*402#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asanteni. Parafi, taborogame. Niki uranumirira? Ndumurumirire. We, riu ni uragua na njira njuru. Kwimenya ni kindu kia bata muno. Kimwe ni kiu gia kugia na identity yo. Ufafa ni uheaga mundu identity. Ndina ndeto ciaku njuru. Mibango yaku ni mithukanu. Taka ku live stream the game. Experience our expanded 4G network coverage and send money for free on Airtel to Airtel. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Ni ceceni ya Inoro TV.